Meka mo say Jumekwe so ya say emede jumedi ebremu eye Mama Juliet Ventures. Mama Juliet Ventures ya bona baso esa ne juma pa wode eboa emma na meka ma wase wana hu say ba de eba ne fie siesia wasudie wode se wo beye ne sa nti Mama Juliet Ventures owo nyama papa say wo kitchen anase wo demo crampo no owo nyama papa bi abetime aboa ma wo kitchen no ene wo demo edim obi pesra no obrem wo say obesi mepeni we stay to kitchen man afata from Mama Juliet Ventures e ne number no eso anase penicha kwan e wo Abeka La Paz ebiemu so no niche roofing for eso ya say niche roofing for se no mo din sitie no saa so no mo djuma esitie se wusi wudan wie na wo boso a na no in chance na be boso no penit roofing for niche roofing ni dia no afro mo na mo abesiesie ma wo big feature no wo say abrante ababa wai mami papai wabobra ene temps obi hebisa bra ben pan wabo 2% kofonga wabo bra dia ene fenit roofing for no mumbo wodan esto enfama Aluminium Works Renes Aluminium Limited womo eye aluminium ho adwuma slide doors windows for adwuma mu ene wo fie womo akodare womo ankasa wo bia du adanse enu ntimi e for mo business no pomachi akwan no mesesie o office ene wo fie enfama my guest Prophet Bernard Asiam Prophet abapa mo akwaba jusu na naima ibi abako nyame adaru Holy Ghost fire and prayer ministry emo sama no kan say na me so ya me nkedi ayo jampa oja no wa ha e wo be bia okay obi a think at oja wa ha na Prophet asafo ma ho e ho te say nyame adom itu fa ati sa no mo kode ye ho de nse twere konkon de ba dia say so for ma me ne nkola no so bia ho ye dudu se bia da din dia ene ye nkon nsem ni mu prekope odifo Brother Sammy gospel musician obi enim no ne nyum tuom wa fa nyum tuom ate say akenya nkofo honhom utie ne worship to me say yes oto nyum na sentem in some aba bontin fa brante no ho no min kweche kra no na ye Gloria Kani Tracey ni mesbo on top yi no so de na no be wo mu bi no wa be ka say Brother Sammy gospel musician ko ye ne tons akese my God is a chilemiano osani Tracey ehia e wo paso ama osukra se akura na ya wo no krampo no ne moja e wo akura ni mu bi odi for asem way wo twe ho sen me da wase obapa ma menchia motiefo omo mo hwe free amanone mpanimfo ne atitira etie mu program mi chia obi biara me ma mo Kristo asomdwi na chima mo fo nyina nso no nyame ehu ye mobo amen na eye papa brother Sammy mi obi ana me pena sempa na wo pena sem na me pena sem ade na asesa wo that is 17 years ago na me da madam fu bi nchen okay na ma pwemo enyi yi ti mi da hwa na watumi nu asori bim ti obi na onipa ne bonenum that was sacred we mama ansa no ba record na me tie nyum no me de me ho hye nyum na me nya quotation mo so bompai ewura ma nya me bie me so ati ase okay but e ba mu ana asem ba vision one so ati ase na asem start say pp e wa ase enoma wa ye ene nyoma bi a oye me kan say okay in 1 Corinthians chapter 12 verse number 1 by Tifia said was aduma chedi ahodo no se Kristo o ma aduma chedi a on kire se fa koya kwafa kobo akohwibira wo what you say se ma onyum to aduma chedi a ogina nyame ani ma otonton papa no nyame oni aduane bi a osode ne ye aduane a odi so what you say enti the fact say yama waduma chedi a yanyum to aduma chedi a kogina nyame altar so na todom na ofa man sa no eya ye ekuta ho ma ni abofo ni Holy Spirit na ye adwuma no ye gina oni ye hwe omo a ye hu so omo they are not ready
so many Christo be tu anoma cocaine na asase no so ati ase ye nyina ya kwantufu ye firi wiase a ye kɔ baabi so ati ase but Christo frewa ye wo suba ne eniye ne abrabo bi a ɛwɔ ho ɛwɔ sɛ wo ma honkonku ɛsesa de ne firi mu sɛ honkonku mu adoma kyade sɛ begina nyame altar so to dwom a na nkyɛ sɛ wo ne maameda wo ana sɛ ye ma wo de discernment spirit obeto dwom no but or discernment spirit so ati ase ebi abibi besi a otimi essence sɛ ade biboni besi no aka na ebi a nkonkwa yi nipa na pie na nkyerɛ sɛ fa kɔbɔ adwaman yi o nkyerɛ sɛ kɔbaa ban ho uwie a bɛma ɔto na no ɛna no ana yɛ mo interview no one of your sister station na interview no so no de ɔtafo na yira ya ase nkyerɛ ma na no ayɛ kɔ. Could you imagine this? And you the CDs and woman them in a cost CDs. Sir, almost an album be about time to be. Men continue me talk because let me say, or your vibrant guy who feel doom every fair. Person did the ministry of worship and echo to the next level. See, now some baby she wanna my wife one comedian and come and me cry kasa. Buy me computer so me laptop so. Me mobile phone so me delete ni nyum nyina me sini nyina na wo to dwuma Kristo Bible say nyankopon ye som no ye kronkron eso mo som Kristo se wo mo nanti kronkron abrabom o de wo nanti kronkron ababo de wo gina nyame na wo tonton osori yem nyame on pem Bible ye di Satan kwan so what you say ye de ye nchiban ye de bambo bi de tu ye kra so. But who could have the gift of singing, you know, and manifested through you? Say, I was so bad about Kong. And to begin altars now to the moi. I was said you were it be sorry. I was said the wood are hono, Kiriso timidity and it be worse any penny. But then just what Baba to do now, baby, or take do none who of Fabiano to should be an what to a Maybe say me ma about coin wa as a musa or mammy. Me ma coin you. Me mouse a chance in that. Unse, you are give your friend a magnet within the realms of the spirit, and as satanic entities a fossil, and whom a bow any pum. Handshaking, Ebia Mahagio, Ebia, Menuena contact be. So what I say, Ebia made the Messiah torso, made the Mena torso, almost new round 10. And I say, majority of the singers only a German for. Radio di for me try no na so but as me asem ye de to no say ye de asem to so a one aba be yi hu ano asem si ye de asem ya na sa ye de asem chechire bibia ye de asem na na sa sane enu nti global kan be ka sa ensem ne fa no nwa ga sem mu aba pontin a be ka say no kra bi enim sa oba na ye de to no so say one ne wo bibi no oba na aye no kra si wonim no adafo pa ne no ne na nante pen na so say one ne hye wo mpa so anase ne bakra wa wo no kra boye ne de no kra bi enim no de odo ne yire ne frida ode ne sato ne yire se wa ware no e kan tan wonyame enim no ne ri echi pa de won fe bi da onse ma men chiri bu kakra ne de bi da ma me fa me asem ni sinti ne nsema ono so da beta bontin no so de na wo ka fa ho onse Bible say obi a nanim ohu bi anye de asem bone ye de yi eto ne so unse emra na asem eba abisi wan no okan no kore so ati ase oba no etete se oni na fa yefuna ma wase ne se onyi akola ni nyina wo ka oyima Jackey asem na sa okan okay na ya asafo friend wo TV station okan so ati ase e ma ne clear waves no but na enu nkire se unse oba bi ono wada bia no onim wanimu enukwe so ati ase obi an na kompam da bia no onim wanim but na enu nkire se Bible say adum ni tie nkoso ntena boni ni mu ana obapa adum ni Romans chapter 12 verse 1 ba adum ni tie nkoso ntena boni ni ye na da bia yanka sa adum ni da bi da so what I say the same thing as prophets and omo ye no a deep for the apostles and evangelists pastors teachers the same thing omo ye because of your ti adum ni no your friends say we are on top of the world and so be tie me na so your dumtuni me kaya de we won kronko me da ase yes sister be tie me Facebook
and of frame said D4 my show interview be too much GH na me share no me busa Holy Spirit say wo fini na say me fini no enti me fa ma asem meto na obe kire na sede na me so good sa won konkwa kasade a ede na ope no no so bi etu manim say oyo dwumtuni but ene na mafo ma no ma ba na nioma mo ye no no so ye bi odwumtuni ba ye fa nanim fa na chi odwumtuni ba wa pone wediye so what you say wa bon na so ha tre ngo de che bia to na pampa mu ha so what you say was bie ne ho bi ni ba bi guo na mche so mfa the pictures and send them na me hwe na me nka won konkwa bi enkyerem anokwa me ne sister ne ka so mobile phone so no shu obusa me say difo me ye den na hon konkwa san akanya me biom na me che se san me nya so kototwene utwaja tum na emema no mo ne wo da wa asore dem asofo no mo ne wo da ni nyina wo kate wom wo broko mu nyina numbers oba ne ka chem se be ye den na me se me dem timba nu afro wo se me nkyira won konko adwen na wetima revive biem se be ye den dia ma ye hansa na okọ no osu na ne nsem wo ka nyina che se asofo bi ne da okoye program a o se ne ho ofe but o shape o ye kama osofo no koye adwuma ma no waso dem a wo mu wianom na twempro no na da anyum tuni obeye den etima tintim e wo honkonkwa adomre ne hu srem etie na ma nyumtufo bebre ukọ Pentecost ko CAC Anglican Methodist Christ Embassy ene sa ansori ke babie na abo dwaman mi simi nimbia ode otu ni mu wie ya week bi ode oba akofie ne koda wa hwemama wa dwane agya asafo wa fura asafo ko asafo furu eya braba ya bo because of wo nwum to aduma kyedie nti no na kyese bibia wo sketch bu bia opese wo de ukwadu ekowura mu Bible no so nkyere yesa for me to see ya na pete say brother Sammy nin se mo da beta bonte ni mu aye ana say ono so na no yi ode aba bonte no eni kwema na say wanka no kre wo o me je me kan ya me so no kre onka no kre onka no kre on say o underground na say oba lamplight ni mu a na obenye sika kakra bi a often say you are on top of the world ubetimi e break bibia na akosa scot free enti sa so what you say me the dia me tin say o yes ade na o san ka so prayer camp o bom pai na oba ne di ni hio na obi a wotodom de esi de na o ka kire oba so nko ya aboose obi a wo tekyerema wo na wo se abofo tekyerema enkwase aton so ka me te tons ase so be cut tongues no the Holy Spirit have been in tongues so what you say but and guarantee you say baby I will train the con no me trust no your kind be a fallacy nti no kure bi anim on say ye wo ade bi what to say on say me edifo so what you say now there was one time na me penikwa na a program but ne on say be a bar underground am te ye so what you say ene said ye oyiye ye no hu onima bim metimu se we die enkoyi oh na me person bi said bi e wo honum no se waye bi da waye bi pe ama beto dwa ma te se we yi na no e wo mu se no kre asem sa na site na no ti kire se obia de ba na obia ka foforo fa no ho a se waye bi pe na ntini e fa nto no se ampa waye bi ono an waye unse obapa ye wo bibi e friend the spirit of discernment discernment spirit. Okay. Metima hwewanim me ye prophet de wo dwen metima invoke Holy Spirit amana ka kire misisi ya so what you say ene bia wo suban bi mu a enu ntina ya ade bia na me nkrofo no mo bompa mo se me de me kɔ ne high dodo wan kɔ ne high a emma no mo waso mutimi nante honhom what you say okay. Bible says so should no ekohwini ya twera bɔ ne mo maso it's up to the prophet so mo be hu se wo sa na otie okay na zeti ba Yesu Kristo bowura farasifo na so dem ma pani bi ma ne nsa so sei ohwe nam ne nsa se ni atwero kohwini so what you say enti atwero kohwini a wo ni ani be ba the prophet sees it so bi adwamanfo a ana so bi kohwina so gina nyame sumpie so ana se altar so na se o manifest wo nyame mu a ye busa Holy Spirit so what you say okay tina me to asi ya we bisa ye busa wo hu e wo hu mu se onka no kre sa
within the fraternity of the ministry of singing no ye will be a rapper white a chichi wo ho okay a yentuma fita fufuo garment a etwi fom na ensa no ekura mic ni mu sei ena omu nyina omu tie white ena abotire gold omu tie mi omu tie mi abotire gold ebo omu tire so ena edi gold se abo ma ya hye entuma fufuo ni mu ena omkuta mic ni sei spiritually enti se wodi mu na wonante kronkron ya watade fufuo no eye ti se wie ebo wiem esran enti se atu akodie bia na eba enti mi bewura tade fufuo no enkan because the fraternity of us will to them I was so not in pure holiness kronkron ye efini dam bi eni ho do obetima ye mistakes uye mistakes are quickly no wadwane atoa Kristo magini mfunso atumi pauchawo okay no wasire boniface instant but on sire boniface ensan ko hide within the sin ensan ko ye bio enye bio na odi for we dey mean sim bi saka me di twa to kra no brother Sammy who ni say adum e won so no ene na atwetwe science and same way because won say adum go bi so a emma enkofo se na wo kan echire won wo ka teme say obi a woto nwuma nyame bia no obonsam ani wo ho nti say adum na won so na ene emma boni we nya ebe be hia nti enye ono company fom so unse mamenka to the gospel singers out there me ye bi beto me ni mo ba bi wa be ya asore wo ya asore pen ye fa na ni mu fa na chi oni current musician Joe Metal kotwe pa meti wona me sere wo ba den wo si wo ba ye den wo ba den atisa asem we odifo oba o ye fa na ni mu fa na chi nyina enso ye gospel musician ana also oni Joe Metal ye den enti mi wo we oni ne kotwe some time ago oni ne twedenden anyese ne mpena o ayese oni ne pre e wo bibi ho so what I say me ntia nwum yi apart from Edamreku any Sammy Cooper any Elder Obrimu me ntia nwum apart from o san krofo ne me ensa nwum tuba me computer me laptop so bibi bia Bible so ma me ne won konko na mo they are submit under the power of the Holy Spirit. So what I say all the time you try to build yourself in the Holy Spirit all the time. So we jare deria o muntimi one time na Satan on na totom e wo soro e soro doma safodom nyina on na ogina sa asompie no so because of pride into the hwadwomtofo on ahomaso adwumtini okobosom so adwumtini okotu obiduo adwumtini otutupe adwumtini okonjo tumalam ne edi sori tietia but ye ba anipa ni mu a ye yi ye ho se ye hanbofo but o mu ye mpataku kakra bi pe ne wo suban o in the fraternity of the gospel music ministry no kakra bi pe ne wo suban but uwura mu a ebon odi for we dey ye mene ko nti o final words we futu out dem ma wo mu so amu ni so adehum said that she be so me join the gospel ministry ni bi no so metimi atonyum na futu bia betimi e de atodwa de amom e fa number so ka me ba cho unse sesia ba bi ewiase na ye wo no majority of the musicians who are feri Kristo said asofo no bebre aferi nyame no sa no mo so feri nyame but who in the ministry of gospel ministry ni mu a esewo se onantia brabo kronkron mu wo ba brabo kronkron so nyame ani Bible say techere maso no asiesie oja techere ma ya wo de todum eno na wo de tafu oba bi ho techere ma wo de todum eno na wo de fi oba bi am techere ma wo de todum eno na wo de ka bususam it's the power of the Holy Spirit. Mesra mo dum tofo amoba ene mo amwo monte mo homa nyame monhwe mo suban amode wo the ministry mo ahosiesie kura anso nyame ani odwumtuni ba begina altar so a se dia penti ene matetete ani achi ye dia homa bia sensen ye ho ya yawa mu ye sere mu nyina wia papa ye sere ho ense Kristo dia ni munyam mesra wo papa abranti a wasi so a de nwumto a ebe glorify nyame ase nyame dia ni munyam apagya no aye Kristo kese ye mo sa abrabo yi anwumre sa wutie me na wutie me yi a pa ho chintem emfa hwiase na enye na woye dia mane beba woye dia ahwiase beba atete beba but emfa hwiase na enye na media prophet Bernard Asiam
ameda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano mesrew anwumre ebia oha bi da so amane bi atete kodan na oyene bi a wapem a empem aha de wonkunkutumi ne ekese Kristo bambo no edim wa ha ubetim wa ha no amane aba bedan yen me number abetim aberetim wo so ni 0249 631876 0249631876 and answer 0203851633 0203851633 peace shalom makra Ebusuafo nene de nyame ayadom aha ene di AC na me kai mo se ombetimi so de madwen kire efa nkomanya twetwe mo ase no abetu dwa ewo tumaji h comment section ha na bomodia so follow yen ewo ye IG page at @tumaji_h_ bidi edena na ama ouza me ne prophet Bernard Asiam nene yetwetwe nkomo asafo odan no eye Holy Ghost Fire and Prayer Ministry nyame yadoma ye besan edi enhemu bim makra ho